ni paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, ada ka di ma di amadlaw mo kan ni Mari Tuyang. Adda, Mare. Anya day ta amadlaw mo kan kuana. Ibagampay nga umuna at madmadlaw mo. Si kapay ati umuna amang ibaga. Ay na may mayat no si kati umuna, marikwanang. Madlaw ko, abo makbakat tilangana. Day tamat kati madmadlaw ko kenkwana. Agpadpada ta. Katuwain, Mare. Agpadpada ta. Kastamot laang tinadlaw ko kan ni Mari Tuyang. Ate masabat ta bakit? Unang gail, nakasusun itilaba. Sino nga taday ta bakit? Mabigbig mau. Big nga rod no asinaw. Kaslam amok asaan? Ha? Mabigbig ko no asino day ta. Ha? Ay, mabigbig mo? Mm. Sino nga? Kapitan! Oh. Ay, si Kagayam day ka marituyan. Di ka nabigbigan. Imbang lagit din ta nabigbig ka na natuyang. Saan na kun ama bigbig ni Kapitan? Ay, bimakit ka batay. Apay ngay? Agan anukan? Ay, kapapanunot ka, Kapitan. Nagado nga mainti pampanunutaw. Nagkita kayo ka ni Kumarim Atuyang, banang. Kanayon kami mat nga kita. Apay aya. Nadlaw mo abimakit? Ay, nadlaw mo mat gayam day ta. Ay, kastamot tinadlaw mi kan ni Marikwanang. Ay, lukas ta. Agpapada tayo iti nadlaw. Ay, imado nga min ti kurut-rut iti rupa na. Kapapanunot na kano. Noan niya launay at di pampanunutin na. Win nga rod. Anya launay nga tati pampanunutan ni Marituyang. Pari Badong, nakasukat ka, Mike? Wen maray, mapanak man makipyasta dita ilay. Ay, wun. Fiesta dagayam ita dita ilay. Nasaya at mo't tapno makapasyar ni Marituyang. Sana sumurot ni tuyang ko maray. Ah, saan mo nga isurot? Way, ginuang kaw, ti isurot ka. Ah, imbag pa'y jaynuang mo tama isurot mong agpasyar. Ang nituyang mo, di mo pa'y maisurot. Yak kaya't nga isurot maray. Nagaduntuman na reklamo na. Nasaysayat langan na, nuagbatay. Hay, nagtarahaki ka mo na mapanijibang kagmaw, tataba daw. Nagkunaking ka mapanak iji bangdag. Ah, kat no ukudin mo't di tanwang mau. Mapanak iji ilay. Kadwak na ito inuang kaw. Ah, ay, kunak man no mabangkay jibang kagmaw. Ada ka di pagluganan to inuang kaw, kuarag. Ah, awan, kan sana ka ba ilan ti tricycle ko nga ilugan tinwang. Uray italitan na. Ay, uray pa eh. Marakrak-rak lang nga din ti tricycle kaw. Ilugan mo pa ilang ta nagdakilan wang mau. Mangkita lang aruday, biti sa bali pang ilugan na. Imbag ano ni nanatuyang tamayatak nga ilugan. Ang no day tanwang mau. No pwede, senyor. Ay, nakitam ni Badungkaw ang naglugan iti tricycle, Maray. Win Maray, sinaklot na mataynuang na. Ay, kunak asumurotak ngagpailay, takayat kumiti makipiesta. Ngam di nakayat nga isurot, Maray. Unay matanday jay abadong mo. Ay, nagadulang arudan ti pampanunutak. Apay aya, Maray. Anya nga minti pampanunutam. Ay na, Maray, adu. Ay kat mangibaga ka ah. Pampanunutak no anya ti sidaan mainton madamdama. Para day talaan. Adda pa'y, Maray. Anya pa'y, Maray. Pampanunutag no anya ti sidaan mainton bigat. Inton kabigatan namanan. Day talaan ti pampanunutam. Ay namare saan mo alalaengen. Tanagrigat ag panunot iti sidaan. Maray,
Saan ka unay nga agpanunot? Napartak ka abumakot, no kasta. Ay, jakmat nga ron maliklikan, Maray. Relax ka kadilaan. Ay na, jak makapag-relax. Ay, jak makarelax, Maray. Kita umanda gitalin niya ti kurat-rat di tamuging mau. Madlawon ay Maray, dagiti kurot-rat dito'y muging kaw. Nagdadakkel dan. Idey, sa nga pulo dalaan, ita trintadan. Sapay nagpupuskol nay. Ay, kasta ay Maray. Wan, iso aliklikam ti agpanunaw. Waraw, ada ka di pasahiros, Mau. Ay, awan nga raod na natuyang. Isumulagayam anak katugaw ka lang di taparadaan niyaw. Pagururayan iti pasahiros ah. Ay, kabayatan nga awan pasahiros, Mau. Bilang man numano dagiti kuratrat dito'y muging tao. Mabilang ko ket dagita ket no nagatao. Kuna nga min ni Marikwana nga imadudan. Mabitlang tabilangay. Ay, sige man. 1, 2, 3, 100. Ay nga 100. Isumati bilang na dagita ko retret iti muging mau. Ay, nagadaon. 1, 2, 3 laang tinangag ko abilang mo. Idi kon kalaat ang nagbalin a 100. Iswa talaga ti bilang da. Maistimit kao. Karaman ng dagita babasit. Bakit talagan? Nagadoon ti kurutrat to'y rupak. Kuretret pa'y langit ti muging mo aday tabi nilang kao. Jak pa'y inraman day ta kaslaray stirisays nga ibag mau. Ha? Lakay kan samot tinanggail. Ha? Nagkuna? Dan makit-kita ka kuretret di tarupam. Ada aya? Yay. No agungot ka. Agparang dagiti kuretret mau. Iso nga ron alik-liklikak ti agungat. No agkusilap ka. Addang agparangda. Enteng, ada ka gayam anak katugaw dito ruar. Apay manen aya? Ingka sumakdo. Agsakdo ka now. Pagsakbun na manen! Nita, agungat kakit din ang maibaon. Uy, saan ka nga ungot ang kail? Tapno saan nga agparang dagita kuretret di tarupam. Bayam, talumakay tilanganan no agungat ungat. Umisam ka ang kail. Tapno saan nga agparang dagita kuretret di tarupam. Nga nga, tinluto masidain. Tuyan. Kasangsangpet mo lang, day tati umuna adamagaw. Di ka man lang nakaluto mo itin. Naimas na masida. Awan nga ron ingatan kaw. Ay kat mangipamuspusan ka mo itin Na, isopay kit din day tapang panunutag. Ibagbaga pa yun dagiti kukumarek, abumak bakuton tilanga. Kahit po no, may tabuma, bakit kan? Dinakpay mo may surot ang mapanagpasyar. Kahit pagimunang manan, jenuang. Tayo sutikad-kadwang ang mapanagpaspasyar. Jay salaangan nuang mo ti partyen ta asidaan. Ay, saan mo ta? Dahil ta, tisan mo nga ramiday. Jak ipalubos ang mapasamak na ida. Pulos, asaan? Saan ka ngamin apanunot, Maray? Tapno saan nga umado dagiti kurat-rat iti rupam? Wan, Maray, agyaman ak iti day ta balakan mo. Kitaam ni Maribanang. Apay ni Maribanang. Kitaam ngamin Anya ti makit-kitam iti rupak, mare. Madlaw mo kade, nga awan pa'y kurat-rat iti rupa na, Marituyang. Awan aya. Awan ngagpaisaw. Na, apay Maray, anya nga iti pagdirdiram usmaw, tawan kurtarupam. Jakto pa'y agderderam os. Oh, saan nga agdirdiram os, ngam awan kurat-rat iti rupa na. Oh, bilib kan, Marituyang. Anya nga iti sikrito Maray. Awan ti sekreto. Ibagam ngaminan ka ni Marituyang di sikrito, Maray. Malaksen asanak ngagderderam os. Jak pa'y agpampanunot unay. Oh, nangagmaw, Marituyang. Dayta ti sikrito Maribanang. Wen mare. Dagita pampanunutam asida.
Ay, jak pampanunutan dagita. Imbag man, no saan nga agreklamo ni Kapitan? Agsangpet metlat ta dagiti si daan ija balay. Nagswerte kayon kin ni Kapitan no kasta. Ay, addalat ta lumabas a manok ija paraangan. Tiliwan to metan ni Kwarog. Di, addan si daan may. Ha? Denggam ni Maribanang. Ay na, nagmayat nga ron ti istoryana. Numagmag naak, pagamuan, taadda makitak abo nga ti papaya iti igid ti kalsada. Ay, gaw ataklatan, kat ison ti si daan may. Oh, anya ti makuna Marituyang. Ay, Padasek tumambaday tanga ibagbagam Maribanang. Ay, katuan tapno saan kauna yan nga agpampanunot iti si daan niyaw. At dapay nga taya namnama ang maika. Wano maksayan dagito'y kurat-rat dito'y muging ka ba daw? Bayam ka di nga umaduda. Para paapong pa lang may kamaksayan da kita. Di naktumo ngamin tultulungan. Kat iso abumakbakit tilangak. Anya saan? Tultulungan kami da. Mapan ka agpasyar asiksika. Way, kadwak ginwang kao. Di ka pa'y mangyawid iti si daun ta. Ay kat si kamot ti makamu iti daytan Saan na siya? Kahit anyalangan nga'y taramidam. Ay kit mga na. Si kalaang ti rumbang amang panunot kada kita. Saan na siya? Nagadula nga rudan ti kurat-rat dito'y muging kaw. Gapo iti kapapanunaw. Ay kit problema am daytan Sa dino ti papa na, Mare, Di talaang maray. saan ka kadi ang makiinistorya kada kami kan ni Marikwanag? Ay, saan pa ilaang maray? Ay, mapahanak ita, iti tersena ni Marikwanag. Anya nga iti aramidam ijay maray. Inak makiistoryaken kwa na. Ay, jak pa'y masangot ti makiistorya maray. Sige, mapan ka nga rudan iti papanam. Anusak ti pudot ti panawan maray. Addamet payong mo, Marituyang. Agpayong ka Apay ngay nga saan nga umay makiistorya ni Marituyang. Adda kanu papanan na. Maluman, Maray. Mano nga oras taan nagistorya? 5 nga oras. Ha, dayjaya ni Marituyang. Ne, aywan, isumot day tamagmag na. Kasla na dagsan jay awit na adakkel asupot. Ne, anya ngay nga ti karga day ta asupot. Awan mo ti awit na asupot itay nakita. Dandani di na maawitan, Maray. Bayam Mare, taibagak ka ni Kwarog tatulungan na. Ayan na ngay ngamin ni Kabadong at tumulong kan kwa na. Kanya day tawit mauna na tuyang. Kasla na tagsain. Ay, Tulungan kan. wan man nga rod kwaraw. Tulungan nakman laangan. Nanay. Kasla kukutimot dagita adda dita subaw. Bagkatumlat ta kaday. Ha? Ang kasla sumipit, Mike. Pinidpidot kumit adita idid ti kalsada. Ha? Agrunda kayo, Kwarog. Ila malaglagip mo may tangkay. Na, adu nga ron ti agreklamaw ang mapukpukawan da iti taraken da at chicken. Masapol ti agrunda? Una! Angkal, hinanatuyang dita lumabas kat adda man igam na nagdakkel supaw. Ha? Ay, ingkatulungan. Simit dayta ako marik. Sige, natulungan ta damagay. No sa dino ti pangalalaan na iti awid na. Ay na, imbag man tayo masidag ka kwaraw. Ay, nagdagsan manentoy awit ka. Ay, tulungan nakman. Tulungan ka amang yawid iti dayta awid mao. Ang ipudnumpay no sa dino ti pangalalam iti dayta sumipek ngayaw awid mao. Ay, daytoy manukti ko na. Una, tado ka nun ti mapukpukawan iti manaw. Madaldalapos ko adita kalsada. Ha? Umasidagdamag kanyak. Daki di pidutan na. Isumot lagayam nga agpukaw dagiti manok ti kabarangayan. Aday akin manok ka dagitaw.
kunak ano awan, iso atil tiliwlatan. Ay, saus. Sigurado apayaban na kanya Uncle ko iti barangay haul. Bayam, ibaon kunto ni Badungkaw. Apay ngay, asyak ti mapan sumangaw kin ni Kapitan. Oo, naimaday tangaramid ni Tuyang, kumpare. Mababainak. Anya ang mababain ka, kay kaya't muntupay nga agsitsida iti manok. Ay, nituyang ko ati yung tampare. Saan na siya? Ay no kung mga minta si kati agdiskitar iti sida inyaw. Tapno saan ang mapanlatan agtiliw ni Marituyang iti di natarakan. Wen paray, amok taon nintun sumaranaw. Di na kun ungtan, tanay. Lalakayan na kun paray. Kababain. Laklakayan kan. Ang di mo amot agpanunot no anya tinasayaan. Bayan paray, tatulunga ko nituyang kaw. Saan na kun nga ungtan kunak manay, tanay. Kababain. Si kakadiday ta, Marituyang. Wen, siyak daytong marikwanang. Apay, di na kon mabigbay. Maribanang, anya ti makunam. Ay na, imubing tilangam Marituyang. Kasanaw, sana kun nga agpampanunot iti si daon mikin ni Badungkaw, taisun ti mangisang sangpot. Ay kat nagsayatan nga, inukasta. Ay, kasta tinasaya at nga asawa. Saan na aparigatan ti asawa na nga agpanunot? Wen, maribanang, naragsakak itan. Ay, aguray ka man, Marituyang. Apay, maray. Awan metan dagiti kurotrat di tamuging mau. Ha? Ayun, maray. Napintasak itan. Ni Kapitan Inteng. Agtugtugaw kalaang matdita inteng. Mapan ka agbalseg. Anyang agtugtugaw asasawam. Pudnomat. Itay pay lang nga obserbaran katap no amom. Nakatugaw ka dita nga umisam-isam. Sa kanto agtang-etang-ed. Wen ata agpampanhunutak. Kasta ti agpampanunot. Wen, kastoy itano agpanunutak. Taan niya ti pampanunutam. Pampanunutak. No kasano dumuras ti barangay tayaw. No kasano matulungan dagiti bumarangay. Oh, Kat, masapul nga umisam-isam ka. Nga uray ka laagtang-etang-ed. wen tapno nalaingak nga agpanunot. Antay, ano ti raramidin niya Uncle iti salas? Agpampanunot ka no? Ha? Agsala-sala matay. Ha? Agsalsala itan? Kat no umisam-isam lang itay. Ita, agsalan? Unantay, uray mapan mo kitain. Ay, agmauyong sanday ta nga angkel mo, kwarog. Ay, nakapanunot ako. Ha? Ano tinapanunot mo, Anggay? Napanunot ko. Di pagdurasan ti barangay tayaw. Agsala-sala ka lang, itay. Nakapanunot ka na dagaos. Mas dawak nga ron dito'y bagay. Tano agsala, naglaingak nga agpanunot. Ha? Kasta ka, day? Ay, napadasam ka din tinagpanunot. Una, kanayon nakmat nga agpampanunot. Nuapay adyak mat lamakas asawan. Ikot. Naging gayta. Jak pa'y mat napanunot, isumbat na. Padasam ti agsala. Kita mga nung makapanunot kan tun adagos. Jak kayat. Ibagadan to pa'y ngagmauyong account. Andat makunam kagawan. Mayat mitla ka diti napanunot ko. Mayat, Kapitan. Tapno dumuras da ito yung barangay tayo. Nasken ang mapasimendo dagiti kalsada. Tapno sumrek ti komersyaw. Katuan. Naglaing kan, Kapitan. Nang kopyaam nga iti dayta. Kopya ka dyan. Dakas na kopya-kopya. No saan mga kinopya? May salaang timakunak. Nalaing ka, Kapitan. Agpanunot ak tupay. Nalaing kagayam nga agpanunot, Kapitan. Ako pa. Awan timakunak. Talaga nalaing ka, Kapitan. Apay, maray. Anyang ti mapaspasamak dito yung barangay tayaw.
Agda magkapailaang, kit-kitaam lang arudan asim-siminton dan dagiti dalan tayaw. Mas daawak, no apay nga italaang nga aramitin nyo dayta. Isugayam tinapanunot ni Kapitan. Ni Kapitan, tinakapanunot iti dayta. Wan, Maray. Namatikan iti ibagbagaken ka analaeng ni Kapitan. Kano saan mo't analaing iday? Kalimaing meten Kano pagrigatan ni Kapitan tiyag panunaw? Idi dayta. Ngam saan itan? Ni Kapitan itan ti kalaingan nga agpanunot. Ay, nasken ama-amuan day ni badungkaw. Idanon ko kenkwana. Say-saya atem ti agistorya. Amangan no adamanen na yun ken kurang nanti istorya ken kuana. Mitar, aramidan na dito akong pare kaya. Ay, badong, adda istoryaan ka. Ay, sakbay nga istorya ka. Kita ang pa ni kumpare ngayon tayo, hindi balay da. Apay aya, Basta kita nay, agtay tayo mo't ni Kapitan. Apay yan? mas daawak nga raw. Ito pa kita Denggam, tamay papankin ni Kapitan day to istoryaan. Anya tayo tayo. Ni Kapitan din nakapanunot nga ipasiminto na dito kalsada dito kabildatan. Ita na lang nga napanunot. Hindi pa'y kuma. Ang apay ngay ngarod ngagsala-sala ni Kapitan dita balayda. Kapapanunot na daytan. Limu kay San, ti Tornillo, ti panunot na. Ang kain. Gusto dito pa nagsala-salam dita. Bakit kita da kadagit ti tattaaw? Ang mga no sa bali ti panunutan da. Oho, anya ko mas panunutin da kay. Umay ka man, takadwa anak nga agsala. Ha? Tapno oras si kakit, makapanunot ka adagos. Itay man na. Tumalyaw amin na lumabas dita kalsada. Ha? Sumaradeng kan nga agsalsalang kay. Nag-split pa yaw. Inteng, anya man ang tinapanunot mo. Ado Uray ka lang nagsala-sala a binuy-buya dagiti tattao. sa anak amabain, napanunot ko naskin at tulungak, dagiti bumabangkag dito barangay tayaw. Ay kat nasaya at daytaan na panunot mo. Ta problema dagiti bumabangkag ti danom. One minute, iso na tati sa runok a project ka. Tulungak ti grupo da parimadong. Ay nagmayatan daytaan na panunot mo, Inteng. Tainraman mo pa ni kumparim abadong. Ay! Wala. Numero 1 at tulungak at akong parik. Agsalakan. Agsala aksamutin nga agpaiso, Inteng. Dakmat ngamin makapanunot. Na? Noan niya ti si daan ta inton madamdama. Ay, sige. Agsala ka man. Mabiit ti agpanunot no, agsala ka. Oh, kumusta ka ba daw? Adandanom di irigasyon? Adan maray. Nagadaw, tidanom na. Iso nga naragsak kami a bumabangkag. Ni Kapitan, tinakapanunot iti dayta. Kapanunutan na gayam. Una, kanayon mo't nga iso ti para panunot kadagiti nasasaya at a programa ang maipatungpal dito barangay. Iso gayam. Iso ano makitam nga agsala-sala iti balayda, bayam laeng. Teknik na dayta nga agpanunot. Anya. Awon, kasta ti style ni Kapitan nga agpanunot itan. Kita manday katuday. Bulong na tay pumaypayapay. Sabong na butan tay Apay kubing mare, katiday. tauray kalaat kanta-kanta kan agsala-sala dito itersenan ni Mari Kuanang. Ay, Wan nga agpaiso, marituyang. Anya aya tinaknakan mo tagsala-sala ka dita. ay kano kaya iyo akit danggayan dak nga agsala. Ay, pakpakawan. Mabainak nga agsala-sala dito malabsan dagiti tattao. Ay uray siya. Mabainak nga uray tersinak daytaw. Kasano sa anak anaragsa ko kumaray. Nagadaw ti kwartami kin ni badung ko ita. Ay, Ay, isumatlaan nakaragragsak ka Apay anagado ti ko na makwartam. kano nagado tinaapit mi abo nga tinatengmay. Diyo amo aya dayta. Wan malagip kon.
Ado tinaapit yo, ta sinulbar ni Kapitan di problema yo iti padanom. Kasta tinapasamak. Wen, maribanang, day tatipod na. Ay kat uray siyakmet ano ado ti kwartak. Agsala ken agkantaak met aga po iti ragsakaw. Ay, may salaang timakunak iti dayta. Tangay adu ti kwarta marituyang. Ilibre na kami nga ruden iti merienda kanyo marikwanang. Ay, rumbang laeng day tama rituyang. Saan ka pumanaw dito tersinak? No saan na kami nga ilibre ka ni Maribanang? Ay, day talagayam. O sigay, mangala kayon iti kayatyaw, tasyak ti agbayad. Napunaw, dagiti bulsak, iti kwarta. Apay ang napunaw, imbulsam samot amin ang di kwartata. Ay, di kwartak laing, timbulsak. Apay kumapakibiyanga, iti kwartam ngay. Apay ng imbulsam amin ang kwartam. Anya nga apay. Ay, agpailiak kita. Tanya ti aramida mi ilay. Anya pa'y kumangay. Mapan ko gastusin da ito ado akwarta ka. Anya, mapan mo gastusan? Ay, kat an wag kumangay, no jak gastusin. Di nakipagpadaking ka, ngay duldulin mo latan, di kwarta. Anya ngay, tararamidam ko araw. Pagandaro mo na dito yung tricycle mo. Naguray ka mo't atataba daw. Mga lakpay mo't itibwilok Anya, abuelo asasawang. Itulon na kaw ni Ilay, tanay. Kaya't ko nagastusin da ito ado akwarta. Kusla agap apura ka. Ay talagang agap upura ka. Iso darasin. Pandar mo, da ito'y tricycle mo. Tanay, aglup-lupyas na ito'y bulsak ito'y kwarta. Mapantangarutang. Nakita ka diti Teresena ni Marikwanang, Marituyang. Isong ayin sarden ko pailang ti panagkaraid ko iti arubayan may. Kat imayak adagos ditoy. Hehe. Amuklatan Maribanang nga umay ka agpalibre ka ni Marituyang. Ay, naglaing kan anang pugtaw, Marikwanang. Kahit agpalibre akmot nga ruden ak ni Marituyang. Ay na, nagmayat ti agpalibrian niya, Marikwanang. Wan, ay nga maguray ka. Day, apay ngay. Agliblib mo ni Marituyang. Ay, wain. Day, apay maray, agan anukan. Na, agsangit samot ton. Ay, Marituyang, hindi na udi ang nagkikita tayo. Uray ka la agsala-sala ken agkanta-kanta. Apay nga itakat agsangit kan samot kan. Ay di mo ibagbaga, Mari. Ang mga nuy paypaysuna. Ay, talagang Ay. nagsangit akaun ko, kumaray. Day, Una kun kay. anya aya ti problema, Mari. Ay, problema kita ni Badong Kau. Na, ape a problema. Kano ipaspasikat mo nga do ti kwartayaw. Ay, kanayon matan ni Jay Sugalan. Ay. Anya. Kun adda mangidandanon kanya, ngadda kano pa'y babae na taga-ilay. Sus, problema day ta talaga. Ay, sayang tinagrigatan nyo akwarta. Nubus-busin na kadagiti awan ka uskan na abanag. Ayan niya ngay karamida ko kumaray. Anya ngay nga, tati may balakad ka. Kasanutan ay ang matulungan ni Marituyang, Marikwanang. Ay, tulungan dak matanda. Insukat na kaw ni Badong Kau. Dahita ita tinadagsen aparikot ni Marituyang, inteng. Nakabirok ni Badong na iti pangisukatan na kunkwana. Ay sus, nadagsin aparikot dayta. Agpatpatulong nga rin kanyak. Ket, anya ngay nga tati maitulong ko kunkwana. Ay, tulungan tayo ani Marituyang. Awan nga rin mapanunot ko, ang mabalin ko ang maitulong kunkwana. Bayam ta siyak panhunaw. Sige, tasi kamot ti kapitan. Rumbeng lang asikati ag panunot. Hops! Tanan na. Apay ako lahat at imakder ka. Ang sana! Tapno makapanunutak analaeng.
Di ka lamabain. Dito'y pa'y makikita dagiti tao ti pagsalaam. Lading ita, iktataba daw. Ngamusan kan na kahit nga itulo di jay ilay. Nay, apayasan nga. Pagbayad ak mada. Adupay ti kwarta di tao, kwaraw. Masya na kininana tuyang. Pampanawam latan ni jay balayaw. Manuti kayat mo nga ibayad ko king kaya. Iba ka mo. Nagawid ka kitin jay balayaw. Takadwaam ni nana tuyang. Kaya no nagbanglaw kin nagpinta si kadidit ko dita ilay. Mamuan ni nana tuyang dayta. Jaklam maun. Ay no di na kayat nga itulod. Mangkita lang nga, hindi ti sa bali at tricycle. Ay, kasyamot ni nana tuyang. Maasyan kay ti kasya ba bakitan? Di pa'y agdigdigos. Kwaraw, agdadans manin ni Kapitan Dita Balayda. Bay amlata. Kastanan wag pampanunaw. Pampanunutin na nga main. No kasano amasulbar ti problemam kinitataba daw. Ah, kas kaaya. Kaslagbal na lang akit kitaam. Nga makapanunot to day ti solusyon. Ay, jak panunutan nagbala ni Kapitan. Amok ama nagtulong itipada na atao, kwaraw. Kita ma, nagsardingay. Ha? Na, anya nga iti kayat na asawunday ta, kwaraw. Kaya't nasa wine, nakapanunutin iti solusyon iti parikot mau. Aya, ay, nagmayatan. Sigay, tamapanak to agtingkyaw kin ni Kapitan. Nay, apay ngay paray. Sumabat-sabat ka mo ilatan. No sa dino ti papanak, isumit ti papanam. Ay, agsarita ta. Anya ko matipagsaritaan ta paray. Luklukwam ka naman ni Marituyang. Ha? Ada ka no chicks mo ije ilay. At daya may, awan paray. Ay, makisugsugal pa'y ka no ti aramidam. Nagkunamo day ta. Patpatsyo mo na kita nga gitandanon. Ay, sardeng mo aluklukwan ni Marituyang. Saan ko aluklukwan ni tuyang ko paray? Di mo isardeng ipabalod ka. Ay saan mo ta? Apay ko mga ipabalod na ngay paray. Ipaturay ko di malungsot kay di pagbaludan. Ay paray. Ay, di kabut-but ngayon paray. Ha? Talaga nga aramidan. Apay tuyang, impulong na kiniparinday. Jak tupay na kasarsarita ni Kapitan. Nagsabat kami dita kalsada. Kuna nang ipabalod na kanaw. Ah, ay, kunada day takan ka. Ay, apay naragsak ka ngay. Siyempre, at dagayang babaeng agsugal kapay. Ah, di maibalod kan. Pulos asaan ka mapanbisitaon ije pagbaludan. Iso nga agbalbaliw kan badong. Inteng, awan samot ti pampanunutam ita. Ay, pag inanainak nga agpanunot mo't Ay, awan kwarta. Iso anas kang agpanunot ka. No kasano ang maadaan tayo ti kwarta. Anya, awan kwarta ta. Wen, awan ti maigatang iti bagas kan si daan. Ay, si kamot na agpanunot. Eh, apay ngay asyak. Siya klatan ti ka na yung agpanunot. Ay, nauman ti panunot ko. Apay, idi pa kasaknan ti barangay kan dagiti bumarangay. Kasta launay ti panagpanunot mo. Ita tapakasaknan ta. Di mon kabailan ti agpanunot. Ay, nagano apinan panunot ka. Iso si kamot ti sumublat nga agpanunot. Ay, anya nga iti aramidak. Ay, nagrigat ti agpanunot. Ay na, mapilitan aksamot nga agsala. Tapno makapagpanunot akmat, anaimbag. Ni Kapitan Enteng. Enteng, anawa man mat ni Kwarog. Kanayon da nga kuyog ka ni pari badong ang mapanagbartag. Kanayon kumit abagbagaan. Di nanto pa ikaskaso, ano as asikaso, nagitimulanan. Ay, nagpadaan da ka ni pari badong. Mabaybay anda timula da. Pati kanu jaraap da. Laklakayan da dya paribadong. Isungsong na di kwarog. Uray isungsong da no adda nakam na. Saan ko masumurot ah?
Di namot bagkatan nga isurot iti papanan na. Ay agnakam dantam, no adda madi nga ibunga ti aramid na. Ay palagi pamlat tajay ka anakam. Nakulaapan sa ti panunot na. Ha? Ay, bagbaga ako man, no umay dito. Nagalas day tay tsuram. Adda ka numunson rin asumungad. Tulungan nakit day tamangan numadadaal timulata. Ay, nakadamagan mo iti munson rin. Abay, Diyos daya. Tamo na ti mapaspasamak, iti masungat. Imbaga nga rod ti radyaw. Apay kumasaan ka mamatay. Ay, kung kunadalang da jay. Tanod na may padamag da. Anya kun kunalaan. Tulungan nakit day. Ta ipagapas tan ti pagay. Ken apitan tan dagiti dadduma a maapit anateng. Ay, tila pagdandanaga maya. Iso bagitan, day tsuram, takanayon ka nga dandanag. Ay saus, saan ati panagdanag ko ti bimaketak? Eh. No dikat gapo iti konsumisyon ko ken ka. Nya, apay nga may nga konsumisyon ka kanya kaya. Kakaiso na siya lang tinangayakin ka. Na, di ka man ba daw? Ay, numaisublik la kumatipasamak. Di ka kumapinagtatakunan. Anya. Ay, si Mang Petamit lang, si Kaabartek. Uy, sana bartag tinagan ka, angkel ko kapitan. Naglawag ako arog agwapo tinagan ka. Ay. Kuwarog amam Marte, tinagan mo. Correct sound, Angkail. Correct sound. Chip, kuwaraw. Tapisin ka. Ah, Chip, kunam dita. Eh, saan mo abagay tayo mamarte ka? eh. Ikatin ka to pa, nga chip na nun. Ay, saos, sa dakila po ka o ti kabildatan. No ikatin na ka-chip na ano, Angkail. Na. Awanan ti kas kanya katuraid kan kalay nga chip tanaw. Ay, di nakpasikatan. Dakarbo nga amangikat kan ka. Ikatan na ka diya ka nakamanggay. Ay, saan mo ta? Agbaliw ka, tapno di ka ikatin. Asikaswam kit di dagiti mulam. Ken aramidom ti pagribungam. Papanam, usay. Inamang kapasing di pagay kaw. Tao may kanumot tay munson rinain. Ay, agpada kayo, kinituyan ka. Mamati kayo launay, di tayo magbagada, monson rin. Hapay kumadi ka mamating ay. Imbaga na nga raw. Inwaragawag ti radyaw. Apay, tinggal na kita ti ulay. Kaamuda, no agtutaw, no saan. Amuda nga raw. Papi bagada. At dama agpaisong ibagada kita ka anyos. Ay, salbag na kita amang ibagbaga. Amuda nga ibaga ti bagyaw. Ngam apay nga rod adida ibaga, no asino tinangukod, di ti kaldingkaw. Itatamit. Apay amuda da kita. Ipanawin ti bagbagada. Sana tinangukod iti kalding mau. Palukwang hindi na kita usay. Sana kalukwan. Hindi kay. Nakaon. Sayang numabutan iti monson rin ti gapasek. Ipagapas ta ka din ti pagay ta, inteng. Ay, una. Magapas ko maamin, sakbay nga umay ti monson rin. Sayang ti pagay, no saan magapas? Saan samot nga aggunggunay ni Kwarog? Kasanungay ti pagay na. Ay, napananamanit ayo. Ay, jak amo iti dayjay akaanakam. Basta nagkuyog daken ni Badong. Sigurado ang mapandaag lemes iti arak. Intun na bartik da. Kas dala pinadanuman atukak. Umariwawa da. Ay, laklakayan mo't dayjay apari Badong. Masuron paikit din ni Marituyang kenkwana. Ay, asino matisaan ang masurun nga, tikas dya klase ti tao. Mamati ka kaday, di bagbagada ang monson ray na sumungad. Ha? Saan tata? No pimanaw ti ulap, awan tu daw. No nayangain, awan tu daw. Matarantada ki di amin na namang gapas ka di pagay da.
May mayat no matangkanan anaimbag ti pagay. Sa bayaga pasain. Ay, wala. Agpada tagayam iti kapanunutan na. May mayat no matangkinan na nalaing tipagay. Sagbay ang magapas. Iso nga, uray ka matangkanan dagiti pagay ikaw. Kasta akmay, kwaraw. Nadagdagsin mo't lang ti kilos na no natangkinan na nalaing. Kuray! May kadiitay ni badong ko dito, ay maray. Nakita kalima basta adwa kani kuaraw. Ay, makumikom dagiti tattao amang gaagapas ka dagiti pagay da. Dagi jay met adwa sa balay ti pakakumikumanda. Nagpadaan da, Maray. Nanggo ti kunada. Asaan ka no nga umay ti munson rin ditoy? Ha? Kasano kumati pan nakamudasaan nga umay ditaw? Umalis ka no, wano mayangin. Ay, ikanakman kit di ti sardinas, mare. Tadyak masangot aglutaw. Inakpay ngamin purusan ti bunga dagiti mulamay. Di ka kumaikan ta ati dogan ti listaam. Nga mahay, maasyanak ngamin kan ka. Abay ngayon pag-apas yung tipagayaw. Kat saan pa yung una anatang ka na ng kail? Apay di mo nanggang nga umayan ti monsun rin. Imbag ti ada maapet, ngam ti malayos. San siguro adumanon day tamon sunrain? Naa. Pag kunam saan siguro? Siyempre, saan ka day? Ano makatudo dito ayan tayaw? Sa nagangain? May tayab di ulap. Kat sabalin ti pagtuduan na ang kail. Pilosopo. Ay, minton kwan, nakarma ka di tayo bagbaga. Ngem ti met aggaganat, may sagma. Naa. Pinagapasyokit dahin dagiti pagayaw, kat di pa'y unay natangkanaan. Nalpas kayon samot ang nagkapas, maribanang. Aywan, Mare, nalpas matlaangan. Uray umay ti monson rain, awan pagdanagan may. Ay, sa balimot kin ni badong ko. Ta ipapilit na asaan ka nung nga umay ti monsun rin ditawi. Pagkunaan na saan nga umay. Jak man amukan kwa na, mare. Masurunak ngam awan mabalin ka. Kasanon no umay jay monson rain. Sapay asidag ti karayan iti talon yaw. Ay, managlayo si jay. Un nga rod, mare. Agin nasidag ti talon ni kadakwaraw. No umay dyan napig sa ato daw. Mapirdi lakit de dagiti pagay. Sapay kumaata pumudno ti kunada. Asaan ka nung nga umay dito iti tutaw. Bay, anya tikinan mo, pagapas mo kidin, ti bagay mo nga dapay gangganos na paray. Babalinan. Ha? Sayang nga may no umay ginapig sa atudo. Ahaw, mamatpati kan to, bay. Pugpugtuan da lang, ti bagbagada. Anya apugpugtuan mo't nga ibagbagam. Uray kitain tayaw, saan nga umay, tituto dito'y paray. Pagkunaan. Ay kit dito'y bukod ko aradara. Napigsa, ti radar kaw. Naa. Adamot ay radar mo. Ay kit adda, ang misaklain, ti makakit kita. Ay, ingka kagapasa na. Agtinulong kayo ko ni Kwarog no isaw tagapasan nyo tapagay yun. Ay, urahin mo amatangkinan analay nga pare. Dakkel taw, ti paglakon may. No ipabayom to day tayo Mao. Adun to ti agbalin apagpag na. Taginapas yaw asaan pa'y unay anatangkanan. Imbagla tada. Ngam ti malayaws no may ti monson rin. Anya katamalayaws. Danag yun aya. Sayang nga rin no malayaws. No, magapas nga dagang ganos na. Oray matumag ano ipabayaw. No malayaws, ni agrosing ton tirek. Sinayang nyo ti pagayaw. Ginapas yung kitay na saan pa'y unay anatangkanan. Dahil latil-til ti dawat ti dagang ganos na tiyip. Natangkinanin, adi murdong nan. Ngam no inuray yung kumamatangkanan amin, naging ka ititil-til na. Diyawan kumamatumag no may pabayaw. Adu pa'y titimbang na, no ilakom ti iray. Makamutan, pinnalara na na.
Pwede yung tagapasin di pagay yung adwa. Pari ba daw? Kan ni Kwan haw. Ay, kapasin minto ito noon anaya, hindi tangkin na paray. Why? Natangkinan to pa yan. Ay, sayang aday tanong malayos. Ay, sayang matiad da ititil-til ti dawa. Nalagaan, titimbang na, no kiluseng. Sabay planok nga ila ko tirik ka. Eh, Tasukatakman ti tricycle ka. Ay, oresyak mo da. Gumata nga mamay, iti motor ka. Agkuyog tanto ang mapan gumatangan niya, tatabataw. agtultulag kayo ang mapanggumatang iti motor. Di pala nagapgapas. Magnamnama kayo. Ay, katuwa na paray. Sa pa'y nagmamayat ti dawa ti pagay ka. Ay, uray sa kang kail. Mayat mo ti dawa dagiti pagay ka. Agarpad, dagiti pagay may. Isungag padada amayat ti dawa na. Ay, wala akong masabi. Bahala na kayo. Impadaway, nulitig mau. Kung mapapal sa mo, iti natin ka sa dawa ti pagay takwarab. Saan mo't siguro nga umapal? Mamati dala unay itimpadamag ti radyaw. Hindamang kidi uminaw. Kasapulan man ti bagik ti gasolina kay. Gasolina unwarak. Ang damot gasolina ti motor ko, tata. Sa bali ti gasolina ti motor mau. Sa bali mo ti gasolina amasapol kaw. Kanaliknaw, kinaingay. Ang darak iti balay. Ingka mangalay ti manok yung apulutanin ta. Ay, saan na ka makakamat iti manok, tanaatap da. Ha? Naimbag kuma, noon nakaapon da, tadya lamang tilew. Nagkapwa manan ba daw? Agdiwar-diwar ka manan amagmagna. Ape aya apakasignaram, no diwar, ti panagnak. Madanaganak nga raw di jay pagay ta. Mangrugain nga agkuyom ti tangatang. Kasanaw no ibayakabak na titudaw. Ay kat ibayakaba na lang ah. Inton maibos tito daw, aginit tumulang. Kasano nga ay taibagbagada amon sunrain. Anyamon sunrin aya. Aginit tumulang ko na lang arudain. Inton bigat aginitain. Ganusan. Kasanaw ti pagay ta. Awan ton ati kanan ta. Di pa'y madanagan na iti marabutit at saan nagmulmula. Si Kantoki din, analawat rin na ipanta. Oray nalawa nga raw numalayaw. Talaga anapig sa daytoy amon sunrain. Ay, kada pa yun unit ti danom di tawaig. Ay, sigurado nga adumanan ti mabsang ataltalog no kastoy. Imbaglakit din ata nakagapas tayon. Ay, una. Ay, malas ti saan ang nakagapas. Sigurado ang malayos ti igitiwain. Ay, may san ni Kwarog asaan pa'y ang nakagapas. Sulpag namin. Di magin inumpir, aramidin na. Anya nga tati aramidin na, no nalayos ti pagay da. Ay, anya pa ingay. Agdong-adong aw iti kapagayan da. Agapasan da. Di da magdangdang ka. Anya nga itaba daw. Manungal dawal nga tutudaw. Sigurado ang nalayusan ni jay talaw. Ay, day tangarod kito yan. Sayang peti pagay. Ibagbagak ngamin itay. Ngam dinak dengdenggan. Ay, kunak ano sana matuloy day takong kunada amon sunrin. Nagpadaan nyo laki ni Kwarog a pinusupaw. Anya nga'y tinaganap yaw. Ay, sarding na kumamot basay. Day na makitaan di pagay. Itapay tanalayusan sa mo ibaga nga'ing kakitaan. Baliktad at talaga to utak mau. Ay, hawanin tayo kunak nga igatang ko iti tricycle ka. Ay, nalayos mo tayo. Ay, iwan nga raw, sayang pa dinalawa kapagayan. Nalayos nga agpaisaw. Ay, saan na pakiranudan na nagtubo mo ito na mauprantirek. Ito na minsan. Patsi kung ti patigman iti radyaw. Ay, uray siyak mo na. Noday baga ti radyaw. Saan ko na pilusupwain? Nagbabawi ak itanta ba daw? Ay, maudi talaga ti babaway. Sayang nga talaga. Ni Kapitan Enteng. Ay, agaw kan tamangantan, tamabisin na kaon. Kanya ka dito masidang kay. Ha! Apay akilat asin mangpet ka idi imbagak nga agaw ni Anteng. Adak di ta indayon di tarwarang kay. Hoy!
kakaditarwar. Mangag mo ti sao, agao. Ay, nagalisto ka. Siyempre, Uncle. Mangandaitan ko naman. Ay, sapay saan ka nailakam? Ha? Apay nga, di dakin lakam, Uncle. Sapay mabisina ka. Oh. Ay, saan mo manin arabakan ta ka anakam, intay? Ha? Apay kumaasaan ana ilakam. Ha? Apay, makan mo amin tinluto. Eh, kwa. Kahati, Antay. Dungdunggon nak ni Antay. Iso adinak malipatan nga ilakam no aglutaw. Natinloto mamasida to yan. Intunok tay tilapia. Imbag lang nga isawsaw iti kamatis nga dabuggoong na. Ay, day taman to yan. Intunaw ang may sausaw, iti kamatis. Di na. Ala, tenak nga rudan aggao, tamangantan. Why? Ang mga nubabanglas pa'y lakit na intunaw. Apay ko maamabanglas. Kano kaad-adaw ko launay, napudot pa'y laang. Apag isaw, ang nasabat ti bisingkaw. Adulaki di ti kanik ita. Kanayon matkat nga aduti kanam. Wala, takanayon na mga rot ang mabanaw. Di dakais kit tisadot araway. Ay, imbag ta nasabat ka, kabadaw. Anya nga, ti pagimbagan na, ti panagsabat ta. At tanangawis kanyak, agpauraga kano iti baboy. Kaya't mo, tainta makiuraga. Ay, kaya't ko Kakaiso na ngawan manin masida. Mabalin sa amot ti utang, tawan tayo mo't kwarta. Mabalin? Basta saan kano ang mabayag, kabadaw? Kaano nga, apartyan na ti babaw. Inton bigat. Ay, dagasin na nga rin itong bigat. Asa ka na lang di bunan kaw, tatumulong ang agpartay, mulaw. Apay ka asaan tabunang mo paray? Inawis nak ni mulong paray. Ing kami kanong makiuragay ti karni ti babaw. Ha? Ay, umayak mo't. Imbag day ta nga uraga, asigurado apres ko ti karne. Ay, kaparti. Gaputa utang, mga alak iti adaw, tapno adda si dahin. Ay, mabalin ti utang. Huwag ka daw, mabalain. Na. Imbag ta indagas ni mulong nga imbaga. Ay, imbag man ta imbag amot kanyak pare. Ay kauwan mo't aparay. Imbaga, kadagasin nak inton bigat. Kadagasin na kan tumay. Tumulong ka nga agparti. Ay uwan na paray. Isupay, no dated dapat ukaw. Kagadahin, kabadaw. Tay kapay nga urayain. Dagasin ta kanaw ni parinteng. Anya, kaduata ni Kapitan. Nay, apa mas daw ka? Ada ka di parikot, no kadwatan ni parinteng. Ay, awan matkit di kabadong. Ang saan nga ta ako muntra, no adda aramiden ta. Ha? Hanya ti kayat mo sa wine. Kwa kumakabadong. Mangipuslit ta iti karne. Ha? Tatumulong tamot nga agparte. Sino nga min ayat ekperte? Kasanaw no maduktalan na nga mangipuslita. Kay amok abalo. Awan ti lalaki akabalay na. Iso asak ti binagaan ng agparte. Ay, saan mo nga min ngayon baga-adagaws? Tapno saan ko kung mga inawis ni parinteng? Kwarog, saan ka kalinga agpasada ita? Mapanakan day. Awan plus ko kwarta kita. Imbag lang at daigatang iti masita. Ay, kanayon aparikot ti masida. Ti saan nga agagawa, ay awan si daon na. Antay. Anya ka diti kaya ito agatangak amasida. No adda mapasadaak. Ay, ay uray anya ditan kwarog. Basta da. Sa anak nga agpilpilay. Ngam no awan mapasadaak. Pasensyan Anya nga rud ngay. No awan, di awan. Sige. Nagbati kayo nga rot manin dito'y balay, antay. Anya pa'y ngay no di kasta. Inton malpas ko ti trabaho. Mapanak di ta terse na amakimarites kanagiti kukumare. Napanan ka di dagiti asawa yaw ko kumaray. Ni badung kaw, napan nakipartay tapno adda si Dalmay. Nay, may sa ka di tinapananda pari badong kan intay. Ay dakam mo amaray. Tila ang imbaga ni badung kaw kat mapan makipartay. Kastamot ni intay. Mapan kano makiuraga iti karne. Nagkuyog da nga taa. Saan ko ang nakita, taada nga min napanak itay.
Ay uray syakmet. Adamot na panak itay. Sa dino nga ta, tinapanda na kipartyan. Agbadan sa mo tinapananda, ngam diyo amaw no sa dinaw. Wen siguro. Ang sa dino nga tang agpayso tinakipartyanda. Sana kumit kita ni Kapitan. Itaray ko ti ulo ti babaw. Ipan ko iti kasamakan tapag bingayan tantaw. Ay kadarasim nga ron ipisok mo adagaw dito sa akaw. Kalpasan na, ipan mo di kasamagaan. Wen ka ba dong? Inton maalat hati karne nga utangin ta. Pumanaw tan di tawi. Kay, kasanungan di pa rin tay. Panawan tan. Anya pa'y ngay. Nukuyugan ta. Di makita ng ti ulo ti baboy. Anya nga tati rason tan no panawan ta. O di baga ta nga ipagarup ta nga imuna. Iso ang nagawit ta na di ta ninuray. Mala, kastan di pambarta kiti pa rin tay. Ipuslit mo ti ulaw. Napanan ka di dua ka duam kapitan. Jack na siputan, ading ka. At na nakakita, nga impisok ka ni mulong ti ulo ti baboy, iti sako, kapitan. Impisok na itis ako. Ay sus, binayadan na kani. Saan, kapitan? Ay, Inlibas na ti ulo. sana mabalinda ito'y ading ka. Kakasi ka lang din. Takawan da kapailaan. Tulungan dak man nga rot, kapitan. Masapul abayadan da ti ulo ti baboy. Agrama di impalistada a karne ti baboy. Ala, tulungan ka. Tapno mabayadan ti ulo ti baboy mau. Agyaman na, kapitan. Pagbayad ngamin ti anak ko, iti pagadalan da, ti paglakwak iti baboy. Pangidiritsuan tanga ti ulo ti baboy mo lang. Ijay balayon aka ba daw? Ijay tanaguduan ti ulaw. Kasla tangtantan at timulong ang nagpartay. Uwin na. Naglaing ta talaga dumiskartay. Mayat sa datatag partner Nuadag parte. Ay maawahat akong ti kayat mo asaway. Ay kiuwi na. No damadamag mo ngagpartay. Umay naklaan ayaman. Ni nga tagayam kapitan. Nakaawid nga tan. Ay jak amo Amo na matidalan ng agaway. Inton maminsan. Saan mo nga awisan? Tapno di na makita ti panangipuslit ta iti karne. Ay di mo mangamin imbaga ang mangipuslita. Tapno saan ko kuman nga inawis ni Parinteng. Ita, amo mo. Awan tadi pa ni kapitan, maribanang. Awan pa'y matmare. Ada ka di imbagam ka ni Enteng? Ay, malagip ko nga dagayam saan ko nga inpapirmakan ko na. Umay da kano alang day di apapili sintun malam. Ay sumangput da siguro inton madamdama, mare. Ipalagip kuntukan kwa na. Mapanto ija barangay hall, apaman asumangpet. Agyaman nak maray. Ang mga no umay di tao ang mga la. Kat saan pa'y anapirmaan. Dandani da siguro itan. Nasayat mo. Tapno mapapirma akong di papilis, maray. Ginatang yu ka day ta si bubukal nga ulaw ba daw? Pagbingayan mi kanimulong day taoy. Kasano a pagbingayan niya? Kat awan mo't kilwan dito'y balay. Maginom kami pay. Madamdaman to na pagbingayan may. Dakkel mo't ababoy day to'y tadakkel ti ulo na. Ay na. Dakil na talaga ababaw. Nagdagsin ko naman. Manungay nga tatibayad na. Apaya pakasig naram no manutibayad na. Di na magkulaang atadakkel nga may. Nakitam ka din o si Mangpet da pare ba daw? De, kunakman no da kayo tinagkuyog. Nagkukuyog kami ang pinanawan da kidain. Pinanawan? Ada ka di kadwana? Apay pinanawan da ka? Kadwa na ni mulong. Nagpukaw da. Ngam ada nakakita nga intaray da ti ulo ti babaw. Anya? Intaray da ti ulo ti baboy. Tas na karon. Nagreklamo di balo nga aking baboy. Pagbayad ka no ti anak na iti pagadalan, ti bayad ti baboy. Ay unay lakit din aya. Tatakawan da pa'y ti ulo ti baboy. Inakbasit iti balay da pare ba dong? Bareng adada iti kanimulong. Mare, nakitam ka dinulim mabas da pare ba dong kan mulong? Saan mat, maray? Apay ka day. Imbaga ngamin ni Inteng, intaray da kanu ti ulo ti baboy anapan da nakibingayan. Na,
Apay kay nga inaramid da ta. Mas daawak nga rod. Napanda na kibingay. Ang takawan da pa iti ulo ti baboy. Nagalas kat day ta nga aramay. Kababain. Ay talaga akababain, marikwanang. Kasdala ni nakaramraman iti karnit baboy. Napan ka din ni Kapitan ijibalay da kabadong maray. Wen mare. Napan na kinita, no adda pala ang ti ulo ti baboy, ija ayanda. Gumatangak man iti Ricardo, maray. Nay, birbiro kan itay ni Kapitan da kabadong kan mulong maray. Adada ka din? Ayun, maray. Adda insangpit da nga ulo ti babaw. Ah. Isuman ti gatangak iti Ricardo. Amom ka di at tinakaw da ti ulo ti baboy. Anya, tinakaw da ko na, maray. Wun ganaw, ada nakakita. Saan mo ka di ang nasabat ni Kapitan? Mapan ka no ijubalayaw ta mapan nakitaan ti ulo ti baboy. Amangan no ijay sa bali at alam tinagnaan na. Saan kumit ang nasabat ni Kapitan? Bayadan niyaw. Taam mo ti akin baboy nga isudat tinangala iti ulo ti baboy. Sige nga rod, maray. Sana kung agumatang iti Ricardo. Ibagakin ni Kapitan nga da ijay balay ti ulo ti babaw. Nakitak di tatawa asumungad ni Kapitan. Abangan lumakita na ti ulo ti baboy. Ay, sus, ay, aguray nga raw, ti kabil ko iti dakila timba. Ti kabil tayo ti sirok ti lamisahan. Ang tarasaw. Ay, kalupan ta, kapag di na makita. Pagkatan, uray umay. Awan ti makita na nga ulo ti babawi. Kapitan. Ay, umayak man. Ay, umunod ka lang, paray. Sana nakatrang ka na italidaw. Ay, muna ka magayang, paray. Nagawid kami na, di na ka makita. Kawan nga raw. Bayadan nyo ti ulo ti baboy. Paray, Anya, mulaw. anya nga ulo, paray. Ulo. Ay, ada nakakita nga inalayo ka no ti ulaw. Ulo. Ay, ang mga ano dyan ang ibaga nga inalami ay iso tinangala, paray. Wow. Awan tinalami ay. Adda kan dito'y balay, Kapitan. Ayun, maray. Imbilin jakin baboy nga umay ko ibaga kada pare badawng. Ken mulong. Bayadan da, tinalada nga ulaw. Rumbang abayadan da. Diyak kaya't agsida iti tinaktakaw. Ay, tuyang. Sumamsampitaw ka. Awan tinalami nga ulaw. Erwaryaw, tanakitak nga din sang putyo adwa. Yeah. Mangibabain kayaw. Ha? Ay, di ka makalibak, pare. Ay, Nakita gayam ni Marito yang ti ulo. Bayadan nyo, uno saan? Umawaga, iti ay, saan mo ita, pare? Saan mo nga awagan? Huwag bayadan, may. Eh, di yun ulitin ti agtakaw iti karni. Kababain to the people of the Philippines. Kasla di ka makaramraman iti karni, agtakaw kayo pa'y. Ay, saan na maulit, pare? Ay, saan gaya mamailimay ti mading aramay? Kababain pa'y nung maamuan dati naramid, may pare.